skete i München i 1938. En ting, der tæller nu, og det er hastighed. Og vi gør os ikke nogen form for illusion, hvad angår Putin. I think the most important thing about this meeting tonight is the need for all of us to step up when it comes to our spendings on defense. Russia is not only a threat against Ukraine, but all of us. So we need to scale up and we need to speed up. Der er kun én ting, der tæller nu, og det er hastighed. For virkeligheden er desværre, at vi er bagud. Ifølge NATO, der producerer Rusland mere ammunition på 3 måneder, end NATO gør på et helt år. How are you? We Ukrainians, we don't put it.